Brani Stojković, sjajna intervencija Stojkovića, bravo Vladimire. Evo sad novog pokušaja, ponovo Eduardo, Šćepović, Vukić i gol! Zvonimir Vukić, 47. minut. Zaigrati još brže, još poletnije i još efikasnije. Ovdje Šćepović nije uspio, ali je Vukić sve to pratio u liniju. Evo Aksentijevića. Dobra lopta, Ivić prema Eduardu, Eduardo i gol! 2:0 za Partizan. Uspio da obrani, ovog puta golman je bio nemoćan. Eduardo ovim pogodkom sasvim sigurno ulazi u srca navijača Partizana na jugu. Probari su dobili novog ljubimca. Vukić, Šćepović, dobar prodor Šćepovića. Evo ga u kaznom prostoru, Šćepović i kakva majstorija! Divna solo partitura Marka Šćepovića. Dao veliki značaj jer je bio vrlo upotrebljiv i za ostale sve igrače i evo autogola, 4:0, asistirao je Jovančić.